Pa da kažem, Bosch izabrao nas, evo, mi smo već treća generacija, 44 godine smo članovi Bosch kompanije. Izabrao sam Bosch zato što su dugogodišnji partner našeg servisa i zato što za njima najbolje sarađuje. Od samog početka našeg rada u servisu odabrali smo Bosch zato što je se pokazao kao alat sa potpunom dokumentacijom za sam pristup ispitivanju i popravkom održavanja i popravkom motornih vozila. Bosch sam izabrao kao najbolji, najpouzdaniji i najmerodavniji način za učenje i unapređivanje znanja. Sve na maksimalnom profesionalnom nivou. Radio Tradicionalno odlično ima dosta što praktične nastave, što teorije, dosta informacija, mnogo lakše se snalazimo sa svim ostalim kada se objasni malo sa stručnim licima, tako da poprilično korisno. Rad u trening centru je super, planiran sve na visokom nivou, predavači, oprema i isto. Rad u trening centru je na visokom nivou, veliki broj informacija, sami predavači su izuzetno obučeni i gledaju što bolje znanje da prenesu na nas. Bosch alat je savršen, što se tiče dijagnostike, što se tiče alata nema greške i stvarno su prva liga. Sa Bosch alatima smo prezadovoljni, koristimo većinu Boschovih proizvoda i alata, od dijagnostičkih uređaja do nekih ostalih alata. Pa Bosch alati su se pokazali jedni od najboljih u odnosu na druge brendove alata i imaju odličnu servisnu podršku i sami alati su dugotrajni i kvalitetni i non stop pristižu nove informacije što nama unapređuje naše znanje. Mislim da će za nas servisera biti lakše. Mislim da je to je budućnost. U nove tehnologije su savršene, idemo u korak sa vremenom, što se tiče da nam omogućava lakši posao.